Mitolon do Romi Ami Al， 祈祷每一天。Usualinai ku falujua mitier do kawas， 诚实信靠上帝。Salikaka mapulung， 平安。Malazai kita milayap do suar no kawas， 姐妹弟兄，平安。我们一同领受上帝的话。I Nahum。Sakazai atsipang sakatulu atusir suarsa Zaai ka ranikai maketer ku tapang Nikau rila uci icelai jingla Zaai pala awa ayai jingra do rarau no ji rarawai Saan 那红书第1章第3节说，上主不轻易发怒，但大有能力，他绝不以有罪为无罪。Salikakaaw, awa ay kumaan at lemak, pakasimatay i kaayaw no kawas. Urasa ka, dengan o sualinay ko falujua, amisi ayaw to katasangsaan no tireng at umitier to kawas. Ta pakatinako kita to sa pasama no kawas。没有任何事情能够向上帝隐藏，因此，唯有诚实面对自己的软弱，真心信靠上帝，我们才能经历到上帝的帮助。Mitolong kita， 我们同心祷告。Tapangaw, mafana to kiso to pulong no maamaan ako. Nika, unano ulah no falujua kiso.sini asa i takwanan. Urasa ka, mangalay ka ko o nanusolinay falujua mitier i tiswanan. Ta paoripen iso ka ko, palias na i masa maamaanay tatiihay. 主啊，你知道我所有的一切，但你却以慈爱恩待我。我愿诚心信靠你。你就拯救我脱离一切的凶恶。Pakai ni i tatamaan nganganu tapang ji Yesus Kristo mitolon. Amen. Nanay mapalemet no kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。